Hetlangwal azuna han waidil det theina tur lamchi film atanga tharum thona lam changchhota hian kumsang ni tir lama not another teen movie aron hlo tin puivia wa chang khan leirol te thinlung aron lo chawa chuta chang chuan Captain America hian mangai na jin konga soisep sep le mi puima a phaulan inlai china te alo nei venual to ani Chris Evans an alo date to me chewan nei te chu tu tengi anni she turin I han bi chiang te ang Square nan darlan danin Chris Evans hian limchana eizong ve thau Jessica Biel chu kumsang ni pakhata changa sangni paruk chung khan adeta anin zui chung hian movies pahni lai an changdun nge ani sangni panga khan Biel hian cosmopolitan shil danin Evans hi achi romantic hle a kumsom ni pakhat ka tlin tu ka han har chu ka khoma hian rose bar alo khat vek maya zanlaya rose bar alo bera somni palivel rong chi sang sang chu pot darin muntina chuan alo the darani atia mi padik tak chu ani chiangani ate zui bawk The Sinner star hian in nei chungchang mai ba ka fanei dun chungchang khenga an soidun fo thin thu asoi chwaka ma sengun taka ngai to tur alani thu asoi bawk Evans nen anin chen nu kumni a Bill chuan Justin Timberlake datin abak zong chu an soidan taka manlai thil ani vek to mai ni People in Antarlan danin Chris Evans le lemchan thiam Minka Kelly te chu zangni pasari khan anin dei chuaya zangni som pani khan Evans le The Friday Night Lights star hi anin zui thale a ma se anu lok zangni som pathuma an pani ta na thazok turin anin chen le ta ani anin lai chi na chungchang hi walau takin an soingai lem lova chuwangin anin chen le chan po hi shat ani lawani nima sela an pani hian mu dun ani le ta zeu zewa thian angin anin kom chhota jok aloni zangni som pasari khan Evans chuan Kelly ming chiang taka lamsi lavin tiang ka chu awang khop mai ma se kanuna hian thalo taka in chen na kala tong lawa atlang puin ka ngai zong lui te ka mu chuan ka han ko hluaya han ti ti zu yemo engpo mai chu anwam to mai ani tu emo I mangaya an mangai na dong let ve thei khopa iwan nei ani nga chuan chu thluka hlu a omlo ti in el ashilani Alex Pettyfernen lungchia thlak taka anin chen nu in Dianna Agron chu sangni som pakhat pre-Oscar party West Hollywood a khan Chris Evans nen in kwaria lammu ania thudon na in page 6 te ashil danin in chaitonin thuril takan soiduna anu dewa number anin petonani ati kha party om vedang soidanin an pani hian in ko in anti ti duna Chris chuan Dianna kutchu la ina fo sak anti pokani ma se Agron hi achek choi lem lawani mela thudon na chuan Dianna ai chuan Chris ka alwang liam zo ka ang ati ani hetia Evans nen mo anni hnu thla thuma Captain America The Winter Soldier ra Evans chan pui tho Sebastian Stan nen Agron chu anin data ma se khamikum tho December thla khan anin chen le ani Sangni som patni khan Chris chuan speed en masak ber chuma Sandra Bullock amu dan playboy ashila kano pande ulai chuan Sandra Bullock hi ka du theilo tuka Sandy B hi ka mel chadu zongani atiani chumi kumtir lama chuan Chris chuan ano panlai crush chu Vanity Fair Oscar party a atong fu hlok maya an pani hian anin be fu theita hlawani kumni nuwa chuan he Oscar winner nena mangai na khura an chuan lu theina chance chu asang sota thudon na chuan anin ngai zong lo ma se chiang takin an chuak dun china in shet chen chau hun lai vela anom chan meka anin lai china khan engming ma la pulo ma se anin ngai na ton tak zetani ti in I ashilani ma se heng thuleng vel zong zong hi entertainment tonight in ankom tumin Sandra Bullock chuan fiam thu in aphazuita a he Marvel superhero nen hian inzom na an nei le nei lo an zo na chu in che lui ve shetani kanin nei dei to a kan tuang lo chawa chu wangin kanom sang le to chan angiro chuan kanom zelanga kan ran vul te hi kanin enkol semang ran te chu an thlo thak theingot hleinem ti in asoyani lemchan thiam le fiam thu thiam Jenny Slate chuan apasal a chen nu in Chris Evans nen gift ta an changduna Anna Ferris unqualified podcast a sangni som paruk khan Slate chuan Chris ka motir khan han be saber tur po ka shelem lo kemin lo na kanei dewa a chan chu ama ka shelawa palian le sek thakani baka Captain America ani boka engtin ge kanin nel theite lulang ati ani Slate chuan anin sha chan ma hawa achung changa ngaidan asiam thu asoi chuak boka kan chwadun masak ber zan chuan karilu te in oi Chris bula hian dagar somkwa pok om thayang katia ti thu te asoi bokani ma se an pani hiang kum khat don anin zui nu in February sangni som pasari khan anin chen le tange nge ani engma in mu thiam lo na po kan nei lem lo ma se kanin mongai manglawa
kan ti tam lo bok chu wangin a thaber tur zo kani engtik ni ai mo chuan Christian kalani ngai ka be se in chirna po ka nei lem chuang lo ti in vulture ashilani chumi kum top lam chuan anin lei chin na chu siam thatle antuma ma se March sangni som pariat khan the New York Times star landanin an pahni ta na thajok turin anin thla felta ani sangni som pasari khan Evans chuan USA Today nena Slate nen anin lei chin na chungchang so yin chet angin in lei chin na hi chu in bum tir all de mai ania til chi sang lengvel atam na tuka ma se ani ka tona wang hian kalom kum khwa ang kanuna hian a rengang ti in soyani kumsang ni som pakotob lam khan downtown Abbey star Lily James chuan actor Matt Smith nen kumnga chung anin kung kai na chu ati topa tharuk nu chuan Chris Evans lama achonta ani mel July sang ni som ni khan London Parka Lily le Evans den ice cream an eidun lai thalak tharlam tak The Daily Mail chuan an chua annuwa nightclub an party nuwa hotel an pandun lai mo an ni le bokani cinema blend chuan Chris Evans chu Little Shop of Horrors changin London a mek ti antar lang thoya ma se UK COVID-19 dan moya chuan kwazin zong chukar ni chung anin quarantine tour ti anesia chuwangin Evans hi Lily James bula a ni ti zo na chu media teril ruwa a lo thei talawani an pani hian wantang ma a anin kar thil thei chungchang an soi chuak lo ve a chuwangin ice cream eidun chelo tak pani an ni satli a chau te po ani ma na Milarte news silo subscribe la Milarte chanchin ngai nom tak nen kanin mu phone don nia